September ni thole ni kan lo thleng ve le ta a tukin jing politics huanga hian ni danga kan tiang thinin Mizoram thulang sarte kan han lor le dona tin na trul le India rampon thu thar tlem asong te pokan titel tura ngai la ole tunlai chu commerce and industry minister ne na industry office thok te le khathelu an pi beran director P Maria City Joli IAS son chhuak tura an du thuan thlen chungchang kha ni a kha Mizoram Mipui ngaihven ani a enge a chan ti in bengan chi thup ani kha industry lama thok tu te hian an pi son chhu an du chan hi chiang takin an tar lang lo ni na hriata chuti lai chuan P Maria City Joli thu chhuwa ni om takalang social media dar kha Mipui lam te pon eng mochen ka kan lo hriat pha kha P Maria i ziange ni MTR ofin fena om lo thung ani kha commerce and industries Director P Maria City Joli chu Fisheries Department a Special Secretary ni turin nimin September ni khatsang ni somni panga khan son ani na order ti chuani Commerce and Industries Director tur hian MPSC Secretary ni lai pu a chilian zela da ani thung tarlan ta gang khan Mizoram Industries and Commerce Service Association mikosa chuan August ni somni pani sang ni somni panga khan Commerce and Industries Minister F Roding lian hne na le khan thona an director an tho pui thei to lo thuan thlen ani kha khatiang ang kha thil thleng zen lo ania staff tena an pi an pu te son chuak tura minister ziak mewa an thlen hi Mizoram a hian a voi khatna ni mai ngem ani lo pon thil thleng zen chu ni lo to pang mikosa chuan pu F rolling lian hne na le kha an thona khan i hne na le kha kan ron thelu to director Commerce and Industries son chhuwa chungchang nisari oga sanhele somni panga a file number an ziaka khata khan in tun thlengin channa lomom kan la dong lo i hne na ziak le tongka kan ron thlen to ang khan Directorate of Commerce and Industries noya officer le staff te chuan kan director P Maria City Joli IAS hi kan tho pui thei to lova chuwang chuan oga sanhele somni panga thlaral ma nge hian Director Commerce and Industries atanga son chuana order hi kan mu kan be seitlatani ama hi son chuani thoi lo chuan mikosa member lung oi lo te hi kan in thlem dam zo don lo ani ti khan minister hne na khan le khan lo thon to ni kha hemi chungchang hi chiang zo ka hriat cha kom khop maya chung ril hi enge Mipui ten kan ngai dan P Maria City Joli hi Mizoram Mipui nol puina kan hriat to ania aron lar hluena chhana po champhai DC a omla ya ku varo hal tura thu apek chungchang a khan ania ku varo kha hal rep maya khati hun lai khan dan lawa Mizoram ku varon lut Mipui ten kan du lo lai kha hania sarkar ma sahun lai kha ania borok po nei lian khop ani kha hemi chungchang a hian enge Mipui ten kan ngai dan ngai thatu ten kan ngai dan comment lama kan tar lang vele don nia ole nimin lam khan in chet to na kar che sol wanga boral an oma social media vela te chanchin tharlama te po kan lo munwal to inarin oma antar lang vele hrimhri mela nimin chundar som pani vel khan tui puidi le dar zo in kar pakhata che sola mi pathum min nunan chana ni kha motor chuang pani hi hmuna khan an boral ngala pakhat hi damalak suani in hathil damdo in thlan pui ani nuwa thi vele ngala ni kha motor chuang nunna chan te hi es vai ke kumsomli paration of ke khokha sia ha me shatlate e silal ram thlenga kumsom nga pathum son of buanera new sia hale lb lal ro pu kumsomli panga son of kelal hmu ka tuipang te anni vanduena tok pathum te hi Mizoram home guard tunlai vek ni in an kaisan na tur boy pui tura sia ha atanga Aizawl pananni poikhop mai ti chung te kan tor pui tak zetani ole sarkar tharn hoya hianin ahun taka hnazo chungchang hi soilar zinga khana tela abik takin chief minister hian hemi chungchang hi soiwar deuni na langboka ahun taka hnazo revise to lo ti te chutiang chu kalantum dan khania monitoring team ten uluk taka an zir chen nu revise nga ya omani chuan anni recommend na in revise chawani ang ti te khania chutilai chuan in GSC chuanin ahuna hnazo lo le na thomi lo an muchuak ni an soi hei hi tun sarkar thil thleng nge sarkar ma sa atanga thil kal to ti te kan ngai thlatura ngai la August ni somni pasari atanga ni riat chang ni somni panga a assembly session nei zota ka chief minister Lalduhoma na phar report of the controller and auditor general of India for the year of end March 31st 2023 ahuna na tho zo lo le na tho zo
hun towa nala tho tran lo a om thu tarlan ani hetiang ani chuan sarkar thar noya ni lovin sarkar kalta thil thleng ni in alang ta ni CIG report ta tarlan danin PHE department Public Health Engineering Department noya meininga sanghele somni panhi khan bu changpha ya chengnoi sompali point panhi pangaman construction of beddle wall sedimentation tank of water plant ti mingin tender chua alovin contractor hena na pe kani na hi February ni som paruk sanghele somni panhia thotran ni in July ni som panga sanghni somni panhia zo tur ni a contractor hena puisa pek vek to ani January ni somni pakhat sanghni somni pathuma CIG in department official tenen an dikna na an la thok claim le ti alang bok buchang phaya vekhian construction of zawrora filter of water plant ti ming department work a tho ania chengnoi ruk point pasari manani document tarlan danin July ni somni paruk sangni somni panhi le July ni som panga sangni somni panhi khan man ruwa chengnoi ni le singsari sangruk man le yania June ni som pasari sangni somni panhi atanga July ni som panga sangni somni panhi chunga master role chorna atan chengnoi li le sangkhat man ani bok zawrora filter of water pan siam na hi June ni rat sangni somni panhi a tho ran ani a June ni som pali sangni somni panhi a tho zo angin document tarlan ani CIG le department official te ero chuan January ni somni pakhat sangni somni pathuma joint verification an naya zawrora filter of water pan siam na tho ani lova siam ani lo tian muchuak thungani PHE department noya vek construction of clear water sum of 1 lakh liters capacity ti chu tender mangin me ni som pakwa sangni somni le panni khan contractor hena pe kania chengnoi som pali le sangkwa sen na turani document taran danin na hi September ni som panni sangni somni pannia thotran ni in November ni kwa sangni somni pannia zo ania contractor hena chengnoi sari le singret sanga pe kani to bok heti lai hian CIG le department official 10 January ni somni khat sang ni somni pathuma an en fiana clean water sam chu siamani lo ti an muchuak bok heti lai hian CAG le department official 10 January ni somni pakhat sang ni somni pathuma an en fiana he na hi tho ani lo ti an muchuak ta bok ani ole ahun taka zo lo le na tho lo hrim te chu tiang chuan mu chhuwa chho zelania hetiang hi Mizoram tu le maso na kailon min ra tir theilo tu le tuna state dang kan phak lo na chan te po hi ani ti ila kan soi sualom love kan la ring ome Mizo thalai ten kan OMM skywalk le roadway siamna tur riral tamai te kha awi om tak zetani khatiang kha tu sarkar noya nge thleng ti ero kenin kan soi tu mani lova khatiang ang ram routling tho tur kan pumpuya kan thun zelani chuan engang takin nge heram he chia tanga engang takin nge te dang kan phak lawang mi state jong nuwa ko le kan thai hani bera hewang hianin ahun takan na tho zo lote revise estimate rule top khok lawa chuan pek lo tia he sarkarina kaldan tur asoi jinga atel angte chu ataka kalpuya ngai ta tak zet ti hi thil chiang takani ome heti lion chief secretary chuan nimin September ni khat san hele somni panga khan notification ati chuaka minister Dr. Vanlal Thanan thil chiruka chief minister apuidon ni in atarlang Dr. Vanlal Thanan chief minister apuina tur hi finance department waya taxation lama ni in chungde chu policy on taxes and its related matters te taxes on professions trades ceilings and employment value added tax goods and services tax and related matters te registration of farm and societies tele registration of partnership farm ate apuidon hani heti lai hian Thenzawl Peace City hian soi a hlo ania Mipui ngaihven a hloa tin politics in beina po asiam chhuak ani kha Thenzawl Peace City tin Mizoram Mipui te hena thu ti ri kania chuti lain central lama chuanin state capital son tumna tin opposition party te khan nadakin sarkar lai JPM sarkar an beyani kha enga po chuni se Thenzawl Peace City tile khopui thardin hi Mizoram Mipui te hian kan momo hrim ni na lang Aizawl khopui tot lutuk te lir ron hing ta se engang takin nge chiat na ra phlak kan tong thi te chu suang tu ngam lo khopani traffic a to ta khopui ti zau hlei theiani to lova hewang hian kan khopui thandan hi limit to emni a limit hial to nin mitam tak chuan an soi ani kongpui a zau thei to lo ber hi he khopui thanna dal tu pakhat ani bokome chutiang ani chuanin khopui zau thatak ruamanna mumal le fumfe taka duan lok chutiang khopui chu kan mamo veta ani mitam tak hian an soi thina capital son le son lo chu thu rana ngai taila khopui mumal taka ruaman lok anga chutiang din chuate po chu thil thatak ni te pon langani chutilai chuanin
nimin September ni khat khan Thenzawl Village Council NGO le khotlang Mipui tang rual chuan Thenzawl Peace City lom na in khom join way hall Bazar Veng an buat saya bial tu MLA Lalduhoma Chief Minister chu khwal lian ni in Thenzawl chhuak Minister of State pubilal Thenzawl khwal za mani bok Chief Minister chuan kan ram hian khopui changkang le tunlai fel taka duan sa kan momo ve to ti soin Thenzawl hi chu tiang din nan chuan a rem hle Chief Minister kani nuwa Prime Minister nena kanin mutum hi na khan kanun kongte min zota Pindra Gandhi nena kan thodun dante IPS na ka ban san chante MPG nga anti defection law mga pai masak ber kani chante chu Mizoram buena alo ria muan na theina na ka thiamang anga ka be ve na wanga ni thute ka hril ve ni ati hei Mizoram in rem na kan nei ta a India rama in rem na hlotling berji nga mi ni in state ralmuang ber kan lo ni ta Plan City kan nei boxi lawa chu wangin Mipui noi som chen theina tur Peace City min peroti in Prime Minister adil tak thu soin Lalduhoma chuan he khopui hi Aizawl son tumna ni lova chu tiang zongin kan soi ngai lo Mizoram in khopui moi le changkang tak kan nei ve theinan khopui thar din kan tum jok ti in Thenzawl tan bik po ni lova Mizoram tan ani thu a soi Chief Minister chuan master plan siam na chau pe kalani thu soin ataka malak na tur hi kan langai to zelang 15 Finance Commission sum chuang bang Prime Minister ko to mek chu deal kan ril ruk mek kan hria tangin tun thani som pathuma sai rang rail station hi Prime Minister in a ron hong dona PCT lungphum po ron phum thei kan be sei mek rail kong hian Thenzawl PCT hi thleng phei thuai se kan duwa wangin ma kan la ataka kan tho huna in seng hoi ala tul na sa dona Mipui ten in hong taka kan lo don so ngai dona ni ti in Mipui te in buat sei turina cha ni khwal som pubilal chanzawa chuan Thenzawl hi man tang to in khopui ala ni tur thumi tam takin an lo soi to thin ti soin chu hun chu takin lo thleng don hnai ta Mipui te kan hlimin kan lom hle Thenzawl hi beng khoyalal ram chunga omni in khoper alo siam thin na ni Mary Winchester chung thua British sarkar IOTH lewin nena sawi an tan na po tuna Thenzawl than mola hian ani ti in PCT din na mun na tan po ain me thua soi ve bokani ole khati china khan tunrum video chu handu tok photila damte in kan omanga tlai lama khovel thu tharin dona thu thar jok le international news politics ngai nam tak tak te kan tar langin kan ti chuak le don nia in longai chang le vek don nia khati jong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in longai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole